Soalan 1. Okey, murid-murid. Okey, soalan 1 ni, okey, dia menunjukkan length of arc PQ, 1 point, lepas tu dia ada angle 1.2 radian and at the center of the circle O. Okay, the radius of the circle is 8 cm. Okay, cikgu labelkan dahulu di sini. Find the area in cm square of the shaded region and give the answer correct to 4 significant figures. So, sekarang kita nak cari area shaded region. Jadi, kita kena fikir, how to find the area shaded region? First, okay, ada banyak cara, sama ada kita cari area of circle semua kan, tolak yang unshaded, ataupun kita terus cari angle yang shaded. Okay, yang unshaded 1.2 radian, that mean okay, we have to find the angle, the major sector. Okay, the major sector, that mean okay, kalau 360 degree bersamaan dengan 2 pi, that mean 2 pi radian minus 1.2. Jadi kita dapat begini. Okay, make sure kalau soalan tu kata guna pi 3.142, you have to use the number lah. Okay, jangan guna 22/7, jangan guna dalam kalkulator punya pi, jangan ya. Okay, this is the angle in radian. Okay, untuk bahagian yang besar ni. So, okay, by using the area formula, okay, 1/2 r square theta, okay, just substitute the formula of r and your radian. Okay, dekat sini kita dah dapat 1 mark. Okay, kalau cikgu biasakan tulis dulu rumus dan kita gantikan. Okay, digalakkan bila gantikan kita buat bracket. Okay, senang sikit kita nak nampak pengasingan dia. Siapa r, siapa theta. Darab pun boleh. Okay, next kita dapat 162.7. Okay, kalau boleh, kalau banyak perpuluhan, make sure give your answer in 4 significant figures.